istilah breakfast tak wujud lah. Breakfast makan nasi dah, tak ada makan benda kan. Sebab memang perut ni dah diciptakan untuk breakfast makan berat terus. Kadang breakfast makan durian. Morning. How's your day today? Today, good. Good. You feel Very interesting. what do you feel about this hotel? This Honest hotel. review. Very clean, very quiet, well arranged, Very calm, right? very calm. Nostalgic. And what else? What else? What else? No? So, rasanya kita dah boleh makan lah. Sebab start sekejap lagi nak start shoot. Kenapa tiba-tiba aku cakap bahasa Malaysia? Because right now I'm in Indonesia. Why I want to speak Malaysian? It's okay. I got Is this your? no, it's not right. Okay, guys, gang. Sekarang kita dekat Where? kita dekat ruangan makan. Ya, ruangan makan di Hotel Marbello. Okay. Yang Marbella tu I punya stroller monyet. Marbella. Tempatnya bagus sangat bagus tempat ni. Rasa clean, nyaman, udara dia bersih. Tak ada rasa macam debu kan, tak ada. Sebab ada setengah hotel Azman pergi. Bukan nak cakap apa, tapi ada setengah hotel ruangan makan dia macam ni, tempat macam ni kan. Dia punya lounge ni kadang-kadang ada rasa macam tempat tu udara dia tak bagus, tapi kat sini nyaman. Walaupun tempat ni dah lama tau, daripada tahun 1990 lebih tau, 90-an tempat ni, dan sampai sekarang masih lagi kekal dengan dia orang punya diorang punya rekaan yang dulu, yang memang orang cakap macam ni lah kita nak tempat dia yang sangat selesa. And then satu lagi Azman rasa bagus untuk family kalau nak bercuti kan, datang ke Marbella Hotel. Sebab diorang ada tempat untuk ruangan bilik yang boleh melihat bahagian pantai, dan bilik tu bukannya sikit, banyak. So Azman nak makan ni. Sekejap lagi kita jumpa lepas ni, okay? Sedap ni, ini sangat sedap. Everybody what? Have your food. Have your food. Everybody have your food. Let's go. Kalau you say lunch tak boleh. Belum lunch. Lunch. This is a breakfast. Makanan yang makan juga ya. Sebab abang ni istilah breakfast tak wujud lah. Breakfast makan nasi dah, tak ada makan benda kan. Sebab memang perut ni dah diciptakan untuk breakfast makan berat terus. Kadang breakfast makan durian. Kalau ada durian. Kalau tak ada durian, breakfast nasi goreng lah. Kenapa durian breakfast pagi-pagi tak tahu lah.
Mungkin test orang kaya kan. Durian bagi-bagi. Favorite. Bukan. Sebab Aman nak rasa macam test orang kaya. Pagi-pagi breakfast makan durian. Makan durian, yes. Durian apa? Durian kampung je. Sedap sedap ni. Nasi goreng, ayam goreng. Di sini bukan ngomong makan obat, minum obat. Kalau pakai kapsul atau Minum obat tu kalau air je. ya, kalau di sini enggak kapsul atau sirup sama minum obat. Jadi gua minum obat dulu ya guys. Karena gini, soalnya perut gua jadi di sini bilang melilit ya. Rumah saya bilang perut aku dah lupa. memulas juga. Cakap Malaysia pun sampai dah lupa. Kan ni kan lupa sebab dah terlalu. Ni boleh kita cakap Malaysia mungkin sebab dah terlalu banyak cakap Indonesia. Jadi kadang-kadang kita tak dia macam nak kena recall balik sebab kan fasa baru. So lama-lama nanti dia akan boleh twist lah. Dia kat sini bisa dia twist ngomong bahasa apa aja. Kalau cakap bahasa Malaysia boleh, kalau nak cakap Kelate boleh, nak cakap Gandum pun boleh. Gitu. Tapi nak twist tu lama. Dia sebab benda tu memang makan masa. My job, I live in Malaysia almost 3 years, and it's hard for me to speak in Indonesian language. It's not hard, but it takes time, because I'm always speaking in Malaysia, and my accent is like nak makan Malaysian. nak makan ke apa? Macam tu. Okay guys, aku mau tunjuk kalian Tak bawa ya. tempat sebentar ni, tempat syuting untuk aku set malam ni. Mereka bilang di sekitar sini di atas. Mungkin ya, kalau menurut aku sih pasti di sana, di ujung itu, di pojok. Karena di situ ada kayak historic ikonik gitu ya di sini. Jadi kayak orang datang kalau foto ini pasti di Marbella Hotel ya gitu. Jadi mungkin di situ ya, mungkin ya menurut gue sih. Terus aku udah mau duluan ke kamar karena ntar lagi udah mau sholat Jumat. Terus karena ini udah mau jam 12 nih, Jumat di sini zuhur jam 12, hampir sekitar jam 12 lah. Aku mau ke kamar dulu, rapi-rapi, siapin mertua, terus beres-beres segala macam, istirahat sebentar, terus jam 2 call time buat aku syuting di sini. Oke, so ketemu nanti.